shafwa kwa ba ediba attention TV so na busia from mo nim say attention TV de odi ya na odi asem ye papa ne wase ya mamo update on ne ya mamo update anisa enti bo mo de anso be di channel no ho adanse ede actual for no subscribe to our YouTube channel adomo hu ho no abo se ne be ya bibia right better na e kan ya unsa ebeka ebusia for ndensem bi edit ne e wo ye manga ne mu ha ne mu se enda me ne wo kasei eya de aya ankasa ye papa Appiah Owusu Bempah hu ambansensem e wo ye man Ghana mu ha ne mu se social media iso ama obia e ka na adwen kire no na nam so ma ya ankasa ye papa ye Appiah Stadium so ababonte so baba be ka na adwen e de akire eye Owusu Bempah na we na chese me se metena se a menti ase me de mintumi nkebi enche ye papa Appiah Stadium na mbo no ma ko phobia obetumi ni pa se na be ye obetumi na boso ye enu ntina nda no matumi sa e de afram ya ankasa me papa me amade nyina eye prophet Eric Antwi odi for back to back e jano be hihim se boko so mra no be pro ni minimum e fanfa sa asensem yi hu twa me abra me twa me hu sima me ba a chese ye de nkomotwe na be hihye so anesa. Yeah, fellow Ghanaians, your family Tiflos Anan, the doubting Thomas. Me wo any jesam sunku bi e de brewo. Di obi apene daachi bia no, eno ho adwuma na oye. Se opese wo YouTube daachi, anase wo social media handles no daachi, eye perfect dia, then eye baby bako. Ozitech, oho na betumi aboa ama wetumi advance. Na me catch you say Ozitech, ombeboa ama wo social media handles ni na akoso they will boost it for you. Facebook, boost ama Twitter, boost ama TikTok, boost ama Instagram, boost ama. Na de wo mukra na say YouTube no hwe eba no subscribers, boost ama, eba no followers, boost ama, eba no watch hours. And also boost ama yes a drop baby ona na wo na so obi san subscriber e sign add up we na opede kaya moto ba na ze dey na me catch us mpe so making money ewo social media handles no say for YouTube or social bia social media handles na dey me say Ozitech and the beboa ama will making money ema wo nyambo every month bia you make money I bet me a sustain you abrabonum ombema wenya from 0 viewers to a million we na opede kaya moto mbium se wo pe Ozitech echira kwan a enye rira kwan kra ma me fa number no ntubia se de be abetuna from na opese wo kosua anase opese wo boost to social media handles na oni omu bedi dwa 0598 697619. Me repeat number the amount 0598 697619. Ozitech na or say you make money every month. Me I say wo dey mra etwa me ma kom ba. Me say wo mra na we twem ba papa na che say ye fa kom twetwe na hihye so anisa. Papa mpa twem akwa aba. Me jo so. Cho bibia boko dey. Boko. Center fo awo. It is say mu hihye pa. Me sene meni asoja bre no me kase matumbu asa me yebone e pacho akoche papa min se watin sem yi pa e de fa ye papa Appiah Stadium ho a che se o ke kana adwen de kire ya kase Appiah Owusu Bempah so ni fom pa na sanse mu beto mbonten so abote ye no o fa ne sen yo me la sami chia me tie fo na mi chia mi papa di fa me techo practical na mi chia mi ha me yere so kwe yakoyeni I'm sir in fact I man I can say so the 40 D we are no chances you are and cramai and a taffy I'm going to say so the 40 D we are no chances you are and cramai and a taffy it's in your make catch ever post one say Ghana you need no the on penasem so penasem no when you Owusu Bempah pen say ni pa bedono and ni pa time what tana or Owusu Bempah one tana or Owusu Bempah na obi etawa wasa ochiane pa na ade bia e wasa sene wawie Owusu Bempah bi ma me ni na so for dumani ne Appiah Stadium ne frem what do you say na kan wan say ne Appiah Stadium so ba kasa tie Owusu Bempah Appiah Stadium te say kama okay we nipa ordinary didi wi a no na na twefo
Appiah Stadium crew ya so Abo Owusu Bempah ba so meribi Appiah Stadium ya san twa no di Owusu Bempah temo a enye won because the food di wia na kraman and atafiti Kristo kai wo say yemfa holy food e man kraman enti na me catch up Papa Owusu Bempah say wona wa makwa ma Appiah Stadium kraman say atafre na no because Appiah Stadium ni pa bia sabe wajimi se konkunta ade ache so jimi no di konkunta mfa chame wajimi se konkunta ade ache so na sabe Appiah Stadium ni pa hu no didi Appiah Stadium me akonte megase na djuma a oye ni a odidi wodnania John Dramani mama ho ye former president ene ma me John Dramani bamba de oni asabe bedi me say ene odidi ono ne battle Appiah Stadium obi anim se o ye parasite je kotobra no nya ho je kobra se nya ho na nkanya sem na apa anka Appiah Stadium na no ho ena ene Owusu Bempah Ghana ne yemfa sofo anya hwe wo de ti Ghana ha ya Appiah Stadium kro na baba pa Owusu Bempah cho because that type of person omunu ho eno sa ye torofo na sabi Jimmy fo say eka se mo mu ko Owusu Bempah so de sabi onim nyansa o mutirim na se Ghana obi bu Owusu Bempah so ye sofo a omuni so ye sofo obuni sabi bini se meka che Papa Owusu Bempah se nipa bia ntimi ani na tem na Appiah Stadium Kraman to Appiah Stadium Tafre to Appiah Stadium ebe di Owusu Bempah tem dia o me mane ha because Appiah Stadium obi a osransa wadi Tobo bi ti sa Appiah Stadium Tafre bi ti sa Appiah Stadium onu anya kukuduro di Owusu Bempah tem anya hwe because mama ani eboliti atwa beti Appiah Stadium mra bote meka che so onu ane ma wo kura no watimi di bia tuni buhye o de phone ye tuni bedini enti Appiah Stadium na kasa che so onyo bia wali asie o kantre so to jo mama di no jo mama tumi bai fiade Appiah Stadium nyani podi di Owusu Bempah atema be ha Owusu Bempah obi em se bola so ani bi ani Appiah Stadium bola so tefre bi ani Appiah Stadium agana de ena me kan odi fo bi ani no nya won kurum sure Appiah Stadium ti ma horo ne tama be sa bon tedia Owusu Bempah ofri Kumasi o enti o party so sia Papa Owusu Bempah wana obeti be de kwasi ase wo ya kire na nipa Ghana me usa otefa abo na won kasa yesu waji ade bi ba Appiah Stadium wo ho no na ni onyam beto fom ana no sika musu ti se ai sabe akwala ne tekra map afo se ni anantwinam ye twitwa ma yanka so ni matembi ne tekra map afo se ni twitwa na ma yanka ne tekra ma se wa ai nantwinam 3 pounds afo ngora no and what tell him no miraho John Boo as a responsible man like you what do you want to form and a wood Jimmy who should crash what the camera is so now there's a bit of my cost we vessel sad be when what my video super pattern no move to my pastor for now Appiah said no move super pastor for our friend who now friend I did say one our friend Owusu Bempah but I am ye kind of correct any pa your mama the former president with you men kasenti ame mama no tia na mo panyonyamfo bi a omosafata ne wodi wachi na yenum se su abedi wachi because ye di wachi anya Appiah Stadium ado we preko we a de na no nyina wu atechemi onim se we ya pani we nyame ni fo we say Appiah Stadium me ka tira Owusu Bempah ka se safo na fie pipisa akodi obi nsam no de wo ba bonte ka se ne Owusu Bempah ayade atui bi se na se wutumi tena se adwene kan kwasesem a Bible said fani de ma ne ni di se so Owusu Bempah ye ni pa bi ama no nyanya me di fo onko na sori ti won be ko no onya am no nko no nya kwasiade no won fa no me nya ne ma
ya wagana ha nipa bebira so ti Owusu Bempah bete kwa na besi na chi sure mimi se wuya madia na me se me sora ba wo so a me ba physical me ba spiritual na me tete wa ma wanga sa life be miserable wo da asema me ke me da Appiah Stadium so ono fa ni chimi enfambra me ni be wi ni pepepe do bon so wajimi ya ka responsible ma Appiah Stadium ya responsible ma oyela la sulala okay I mean me say papa Owusu Bempah so me respond Appiah Stadium because I do be sick yankasa no o man attention Appiah Stadium akwa is somebody because Appiah Stadium you be obi ani ma Appiah Stadium kwara na egoro no to ho Appiah Stadium ba na once na kura pe bia afa onye ni patin bia it means say what me be di papa Owusu Bempah tama me man ai ko wa ya ade because one na sumi no nwini kese so Owusu Bempah woni fia ankɔne be tena se na wadwene ebusunya no sure since o be tena se di natam because me ni Owusu Bempah ye no so Owusu Bempah ye bibi di Appiah Stadium ra meka so Owusu Bempah ye ni si o come na di Appiah Stadium enti onhwe nyansa no ma nipa hu se di papa okui politics of Antwi no nye ne yetene no hu se nipa we yesofo John Dramani mama ne kura na Ghana fo nyina etwen se obeba no a bia je atum so nkoto aba ama no 2024 tieliye wonyo bi o violent e dia atam ne ni John mama Ghana fo ndi John ex president John Dramani mama atam but o menini nyina oda so ado Owusu Bempah na wo odi na chi na wo ye la sula na so timama osika di ni no wo di atam didie ana de si woni ase wo ye jimifo thank you woni miye thank you se John Dramani mama na oba no se Ghana fo mpenes pa ko sa second time you anko oba na sinyame na tom na Ghana fo ye jim tum ya to aba mana obetena so na wo se wo di achi edidi atam a ebia nipa bi wo mo do Owusu Bempah omo so ye NDC fo omo ntwema nti Appiah Stadium so ye nyanza no nya jimi no okay no ma enionyama ye to store no ma joma na enionyama wanya okita Ghana fo esan ma na kwanya so mo sambra biem NDC fo ajatum so sambra biem na ye num se so ye be jatum se joma ma bo ba ni enkoto aba ma no na Appiah Stadium entra ko di pattern because nipa bi wo mo Owusu Bempah so ya omo do joma ma thank you sana nipa bi so di joma ma chi omo do Owusu Bempah nti Appiah Stadium onya ne kwasasem oye preko odani twitwa techem ye dware ne kro ba kwakoye sade nti Appiah Stadium nyo bi so Owusu Bempah be reply Appiah Stadium nyo bi a wo se Owusu Bempah ebe reply no papa wait me the telephone number at telephone number is 0553 40 1462 the next line is 0543 41 91 60 o fremena manfa jame message na hwese odi sunsumu ebe frantama wo a peso dware aduru o peso open ho enhaban na mete haban mo dware sunsumu nyama na ntene abra na menware me posa duru ma na dware na ja Appiah Stadium sa na nkwasi assembly passe ade tekra makaka kase na £3 ne ka chama kaka se na £3 kaise social media handles ni nyina na Attention TV nti bobo ho mode aso be like wa share no comment e wo ye videos ni nyina eso subscribe to our YouTube channel do me bo so se ne be ya bibiara advert ona ye kan ya on sabeka e ya de o share ma bonti abom samra ne from ahema echa